Bonjour et bienvenue dans votre édition en langue bretonne. Hier you vocos ganom de Louis le Duf, Loïs Andu, Agazo et Pen Hoerkanstal, Drear Bedabez. Mais au ganet et Savro, mais au ganet qui chêne Puescat et Cléder. Ça va être comme ça? Parfait. Hey, pas beau ça? Pendant un temps, maman? Mario? C'est Louis le Duf, président de Strolad le Duf, peren war stalioù brioche doré pe pizza dell'arte, brudedeo evit bear roué ar marketing, mais più avad e an din. Mais au ganet et Broléon, qui chêne Cassel Paul, et très Cléder et Puescat. Vazad, et Vissonondu, à Vamam, Soazic Kersozo, à Zobet, labourer douer, quand les gubaches. Jawang, et meuse labourette va en entendre. Aério, et me savet va Srolat, et Breise, et Roison. À Bremen, et meusier, ingavet partout, trois arbet. Tregont vloasso, oa savet gantan e restaurant Kenta e Brest. Dibaoe neus digoretos da Huercanal en Europa, Amerika, a Gazi a Zoken. Betek don da veza, an emregerez brassa a zo erbed, evit pezazel deus a restaurant chou mod brochal. E istor en eus kante den el leor, pese mod e o deuet da veza da triugen vloaz, un an deus barek a mistri a c'honvers. E business ne ket nemet ul labour, kemer a ra plijadur. Gant al labour se, kemer a ra plijadur gant e embregerez, red e ober mort gant an trao. A pas ne me ken gouniet a han pe me war me. Din me, loes a zo un arzour gant e business. Oh, Yawang et meusier, labourette va en attendre. Ja, pas de vacances surtout. Ja, Mario? Mario, betigahet ma. Couperai la race, ma brisodec? Ja. Vi skjuter skiter som kandidat. Der mar hadde higet när vi säger när det där ma drolo läsfis inte måste sig det var det versa det shout vi slärer det av jag och ma det var det gode tesco A kentelien mat ebet vitoare. Madremen Louis le Duf an anter de ze amzer bar Zevureo e Paris e kreiz tour Montparnasse, chome des stag de Zevrogeinidik betek pairon ya skol diwan Paris. Et plus j'avouerai, dit-me, dar velet va bro, da studia en histoire, sport et blichdin, a gar musique quel tiagier, de stivel, beta grandbes, fieroun, da chikour diwan.